Manang Biyana! Hello! Adto'y manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome! Ti surat nga intay basa ka ni drama ita, kat nagapo ka ni pagayam tayo naglingad, itinagan apilang. Ngam sakbay na, hello ka ni Julie Tumamaw, ka ni Jenny Torres. Hello matkan ka Rosalie Bustamante, ka ni Elena Antonio, ni Jonathan Bakang, Susan Ronquillo, ni Noyme Santos, ni Jackie Claro, ni Manilin Cielo. Kastoy man ti surat ni pagayam pilang. Dear Manang Biyanang, kababain man nga ibaga, ngem nalaingak nga agdawat. Amin na makita ken makurso na daak, dawatek. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nanang, ada siyang kwenta yo. Awan kwartak. Nag-imot kayo matanan? Awan mo't talaga. Pangala ako maiti kwartak ngayon ako. Katjak pa'y mo't nakaapit iti mula ta anatag. Rason nyo kit di data. Imot kayo nga, anya data? Uy, Ima, nag-alam ita sinilas mo. Ginatang ko api lang. Ijay ngay. Ijay ili. Duwan sa matikasta nga sinilas mo. Talon sapay. Bagya kon data maysa. Itid mo kanya kon. Nya. Kursunadam ayato'y chinelas ko. Awan nga rod. Bagya kon amatan. Kursunadak nga men. Ay katun Sige, mabiit laeng tain naksukatan to'y chinelas ko. Takukwa mo daytoy. Ay na, thank you. Ay na, nagsingpot ka matanan, Emma. Thank you nga talaga sa uulitin, Anya. Nagdawatan man ang iti dayta chinilas mo pilang. Ni Emma, nang. Tinesting ko lang nga dinawat katintad na matanan. Anya, ay na anak ko. Di kalagbaing iti kastangar aramidem. Agdadawat ka. May mayatan tag daw-dawat ngam di agtak-takaw. Agpada ama di dagita. May mayat matlangan na di agdadawat. Basta maday, kababa inti kastangar aramidem anak ko. At dalang arod chinilas mo. Di ang kayo matdumawat no kayat yo. Pakibiyangan yun tumat amin pati pa nagdawat ko. Saan mat nga dakas da agdawat? Yang kayo kit di matdawatan di sleeper ne bakat emangan Tapnohang kayo nga umapapal. Tilap apalan nyo matgamin. Pilang. Tata, bagyo dato nakabitin ito yung adakal nga galon. Away na apay aya. Dawatak ko man. Hanyon samat nga sa usaran dato yan. Ay, usarak na ita. Pagsibsibog ko kadagiti mula. Hay? Ne? Ala? Nalomat gaya man je papayayo. Dawatak kon je maysa. Ha? Ay sige, alaan mo, ti Maysa. Ha? Agpaiso yo. Ay na, nagsingpot kayo nga kakaruban. Hang kayo nga naimot. ay, mabit lang ata sukdalay. Ay, sige man nga rod, tata. Ay, pasensya kayo nataktak kayon. Okay lang. Katje, lemon yung ay. Bagyon sa mat na dyan, dumawatak man. Uy, sige lang. Manggaw at kalatan, uray ta, nababamay. Kan jay si Leo. Mangugutak to niya ta. Isagpaw ko man ite idangdang ko. Sige lang. Adaw, mga lakalaan. Ay, thank you nga talaga, tata. Nagburas kayo matgayam iti pipinoyo, tatain siyong. Wain pilang. Ay, awan ti reject na, tata. Ay, awan pilang. Nangina nga may tipipino ita. Iso nga inla ko may pati reject. Ay, sayang Ay, awan nga uray maysa. Awan. Ay, kat nakalako kayo nga rodan. Agpabarato kayo nga rodan Ay, Jack pa'y nakasinger.
Apay ngay, yung kayo agsingiran na. Into no umay allowance pa pilang kung natay nang ipautangak. Ha? Ay? Ni, akin sapatos iji nakawaray jayan tiri daw yu. Ay, sapatos di bakit dayta? Di nansa mo unay ususaran. Ay, dawat ako na nga rin na nga usaran. Ha? Umanay ayakin ka. Ay, wana kat na kasakaan kami kanibakat mo. Alain ulat na. Daan sa amutay. Saan pa yan nalabaan? Ay, siyak ton timang laba, tata. Laba akton. Adakan pilang agdadawat. Wan na nga manag-apal. Nagaduman dagitay gamaun. Anya man dagitan, dinawat mo manain. Katintad da. Ay na anak ko, kapilitan nga itida. Ta sigurado dinawat mo manan dagita. May mayatan tag dawat ngam jag takaw kunak manan nanang. Ipadas mo man dato short pa nanang. Dinawat ko kan ni Tata Carpio datoy. Naiwaramat nga may ije balkon da. Iso nga dinawat ko na tahang kanumat nga susar ni bakat na. Naipat kano kanyanan. Limok magngaminan. Ay manjak, ay na anak ko di kalaagbain. Pati short pan daw dawatem. Kathandang aron nga usaranan. Di pa kaya tayaalaan kayo. Jakmat nga piniliti suda. Kukwayo datan. Hindi kayo katagyaman tailaklak aman kayo nga idaw dawatan. Anya? Intan makipurdiya pilang. Welcome kano ti amin amapan agdalaws. Tangdanan datayaw. Apay adalusan dati balay da? Pumanaw dan ijay ta ipaabang da kano. Ay, Umay kan ta inta tumulong nga agdalaws. Ta isupay tited datang danta. nasakit isikat ko. Anya? Da kayo latan Angam kita akto mat kay di. Sumurot akto no kaskas ano. Nagladaw kan. Dandani kami malpasen nga agdaldalaws. Hanak mat nga umay agdalus. Anya nga ruti ko umay ditaw. Apay nga daig mo asakaw. Pangusaram dita sa akaw. Ayan na di aking balayan nanang. Aday jay kusina, aglut-lutaw. Sige tama panakman iji ayan na. Apay aya, anyat ibagam kenkwana. Secret nanang. Nanang, umuna akong nga gawin niya. Sumaruno kayon ton. Nay, anyat ingkargam dita sa ako abinaklay mo nga ay. Dagitay intad ni madam. Radradyo, lolas kam-kam, kalkaldiro. Aglalaok dagito yan nanang. Inted na, wano dinawat mo manan. Intad na. Sige, mapanako nanang. Ay, umayak mo ten. Mabainak dito yun. Ibabainak mo ten anak ko. Nekat, taswildo yung ngay hanyo palang inala. Saanan, kababain. Isuntumit lang nga imay kamandimawatan iti kumkumpurmay. Di kay may nakidalos. Sa ita, imay kadimawat iti kumkumpurmay. Katapay aya, impakajakmat. Jakmat tinakaw. Ay, unay kan aya nga ubing. Ala, agawitan. Ma, hanmon samot nga ususaran dato'y payong mo iti ruwarte balayaw. Ha? Ay, us-usar, ano rumwara? Adon samot ti payong mo. Dawatak dato yan. Ay, adatay daan apayong ko. Isunti alaam no kayat mo. Daytan mangtot ka lang doon daan pay. Data baron Ha? Sige matan Laglagi pa ma. Damoryo give ka damoryo receive. Ay, kuha. Maasi ka kadi kanya kun naimbag kanyam tada trabaho yung ag-asawa. Siya kat-awan. Ha? Anya nga alakon. Gawatak ito yan niya. Ay, sige. Ag-umatangak tulaangan iti sa bali. Tata Berto, nagpentas mat data tumba-tumba nga tugaw yun? Ay, Wayne. Intil ni kumparik dayta. Regalo na kanyak, idi kasangay ka. Aya, nagmayat matanan. Ipadas ko man mataag tugaw, mabalen.
Ay, kit mo na. Ay, sige, ito ka ba? Banasay ka. Ay na, nagmayat matanan, kasla nga giniinda yun. Hanyon samat nga usaran datoy. Dawat ako na. Ay, saan, regalo na kanyak dayta. Kaya, us-usaran mi dayta. Pag sinsinublatan mi kinibakit ko dayta. Hanyo nga bagbagay tagtugaw iti kastoy. Dawat ako na niya, tata. Bagi kon. Anya? Ay, saan, Ay, pasisyakan. Tila bangkiton, tidawatag. Anya kayo matanan, mangtot kayo bangkito pay mat. Ay, regalo na ngamin kanyak dayta. Kat irigalo yung mat kanya kon, Ay, saan mabaling? Ay, pasisyakan. Saan di saan? Imut kayo mat nga laklakayan nga. Ay na anak ko, kababain kan, pampanaganan da ka iti agda, tagdadawat ka nga main. May paritan na yatag dawat? May daruman na yatag dawat? May baludan na yan, anang? Ha? Umapala ang dagita. Ulitak manan nga ibaga. May mayatag dawat ngam diag takaw. Kandi kayo kay diagyaman ta makatipid tayo. Ada dagiti daw dawatak nga usaran tayo. Imbes nga gatangan tayo haanan, di supay ti igatang tayo kuma. Wan ngam pilitem met ti taong agpadawat. Nga oray di da kumakayat kat pilitem adawatan ti daw-dawatem kadakwada. Ay na, adamat lang kadakwada data Apay mapilit ko nga rod isudan o talagang handa nga kayat. Wan ngam gumura ka kanumet no di dapat ganti kayat mo anak ko. Ay na maday ti kasta. Ne, anya dagitay mo, Ima? Dagitay man napidot ko di tabasuraan. Napipintas pa nga minabadpado dagitoy. Imbasura dagitay pimanaw a borders di tabangir a balay. Ne, asino nga dagijay? Jak am mo dagijay. Nabiit damat la nagabang di tabalay ti kaaruba tayo. Aya, uy, nagswerte ka matan. Ay, sang hambag matdatan. Wen, pasig abadbado dagitoy. Jakon kinalkal iti unag. Basta binagkat kulatan, takas lamayat pa'y mat dagiti karga na abado. Ay, dawatak nga rodan Ha? Sige adamat kwarta yung nga igatang yu iti baduyo. Ngam siya katawan trabaho. Sige, bagyak datan niya. Sige, yagmon. Bagyakon niya. Thank you, Emma. Sige. Sige, kukwamon. Wow! Nagpipintas nga talaga. Bagbagay ako, nanang. Nangalaam manen kadagita abadaw. Nang dawatam manen. Napidot ni Emma iya basuraan. Ngam dinawat kon. Manen? Kitaan nyo man no bagbagay ako. Nagmayatifit yung nadato bado. Kandato sandal. Husto-husto na kanya. Ay katlaba ampay mat Hanan. Lablaba ampay lang. Usarakid din. Ni, ala, ada pa gan duwa nga pante itoy. Wow! Nagmayat-mat dato yan. Korso na dakti kolor na. Kan ada pa'y, ni, ada pa'y bra. Apag iso ay, narot-rotan dagi ya underwear ko. Ay na anak ko, ibulang mo dayta. Apa nga ibulang ko, sayang Ay sos pati dagita pagtatak ko nam. Uray ko manubarbaraw. Kurso na dak nga rod. Madlaw to pa nga nangina dagi to Ay, Jack, makagatang iti kakastoy ka ngina. Asino dyan na ang light? Ay, nagbangsay. O nga rod. Uray siya katadamat mga angot ko. Na, si kansamot bilang. Si kansamat nanang. Angutom ka de, takilikilin. Angutan niyo matatakay-lakiliyo. Siya nga tangagpay so aya. Ay ikatuman nga mintabadom. Talo aldawon adi mo sinuksukatan day ta dinawat mo abadaw. Ay, Kun, na, ina. kumanudkod ka. Agagatalak nga rodan. Naggatalak ka na yung dato kilik-kilik. Kanta entero nga bagik. Grabe ti gatal na. Oh, Ay sos, ingkagdigaws. Agud-gud kansan. nanang, kitaan niyo man no bagbagay ako dati badok. Nay,
nangalaam manen di tabadom. Apay, di mo pa'y laimbelang dagijay, kat agagatal ka lang arudan. Sa balimanan datoy. Ada na pidot ko nga hambag. Kat dato tili naon na. Ada te wallet. Ngam awan mo't karga na. Ngam inalaklatan na dato wallet. Dato man kataan niya ka di. Na, una yun ti panangigpil mo di tawalay. At dakarga na aya. Awan nga ron. Ngam inikak iti basit ha. Anyan, kas kalabak nang itikas tala nga manak ko. Maya tupay. Aguray ka. At dan sapay na iburda anagan di ta pantalon kan badom. Kan, na, agpadamot anagan ti na iburda di ta. Wan, iso nga agpares na gito nga bado. Kan oray dato wallet, adamat lang na iburda nga nagan. Nay, akin ko kwa ngay kadagita. Adamat nagan na. Tsaka mo Hindi daan pagan ano datoy. Taimbel lang da nga roden. Anya. Ay, inakman gumatang iti bawang kansembuyas. Santo ag-awi dakton. Ay, nabanog akon nga agpagpag na. Mabiit man lang. Siyak ti kasasaom, nana. One. Oh my God. Ay, ni, api ay, ibatan di, api nga Di ka pumanaw. Tamangayabak iti pulis. Si kagayam tinang takaw iti mapukpukaw abag ko. Anaglaon ka dagitin suot mo. Anya nga tinakaw nga ibagbagayo. Ay sus, awan matamo kay ta. Badok dayta suot mo. Kantaig igpilam awalet ko. Kukwak dayta. Dayta na iburda anagan ko dita bado nga suot mo ti ebidensya. Kan oray tawalet ko. Impaburdak matlaang tinagan ko dita. Ay, awan na mo kita. Hanak maglagtatakaw. Kunak no talaga maibalod akon. Ngam na imbaglakit din tanamati kanyak ti bakit nga kinkukwa kadagiti insot ko akagawaan na. Nadidigra kitikas dyan na pasama kanyak. Iso adya kun naaramid tinagdawat wano nagpidot iti kagawaan ti sabale. Tanagbuteng akon. Alakastan to'y pagayam mo, pilang. Aniyan, makaisumak mo lang aron iti daytoy nga impadramam kabsat pilang. Nasaya at matay ni Jamon tar aramidam. Agasam dayta, uray laggod-god kan, gapu iti kadadawat kan kapipidot mo. Libre nga agpaiso ng perwisyo mo, timpay na kan ka. Nala, pagyamanak, ting ka pa nang ibinglay, iti kapadasam. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam pilang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyanang! Hello manen, kada kayo papagayam, daytoy manen ti pagayam yun ni manang yu abyanang, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak, apa nagbuybuyayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo ipatangatang itakat naggapo ka ni pagayam tayo ang naglingat, itinagan na Miriam. Ngamsak may na, kablaawan tayo pa'y dagiti sumaganad. Hello kada ma'am Jasmine Rivera, kastamatan amin agdangdangag di Takabakan, North Cotabato, Mindanao, from Norma Gatchalian. Ni Ma'am G. Arbis di Tago, La Union, ni Risa Rivera from Bahrain. Kastamatan Manipod ka Nicolay, Obaldo family di Tamayantok, Tarlac. Kastiman ti surat ni Pagaya Miriam. Dear Manang Biyanang, nakatumpo nga kiti super tudyo, wano super natulnog nga anak. Kadagiti amin na natutulnog nga anak, may sa siguron ta asawak kadakwada. Mas daaw ka siguro no apay ka street ti ibagbagak.
Iso atap numaawatam ti amin, rugya kon tagsalaysay, idagayan ayat kami pailaang kaninato nga asawa. Ang sagana ka, Miriam, tay pasyar kay di balay. Kaya nakakano amam mo ni nanang kaw. Ala, nakababain samot na to. Pagbainam kumangay mo, nagsingpo ni nanang kaw. Naparabor pa'y. Saan nga strikta? Saan? Nung natulnog ka kang kuanak, nasingpo day jay. Kababain. Retired teacher ni nanang mo. Idinto ta siya. Kat sa anak-anak kalpas, iti panagadal ko. Napay ni nanang ko pakyasawaam kay siya mahit. Agpada tamo ngawan na ilepas niya. Ay, sabagay matkit di ah. Sige nga raw. Kaano, ti ipapanta. Intong bigatin Nanang, iso ni Miriam, nubiyak. Ay, Miriam, iso ni nanang kaw. Agmano aknana. Si kagayam ti bagbagat anak ko nobya na. Napintas ni Miriam, saan ka dinanang? Wamait, napintas. Awan serbiti kinapintas. Nunalas mo't ugali na. Iso asapay ko mata na singpot tinubya manak ko. Kewain, may pasigurado day, takada kayaw. Talaga na singpo ni Miriam? Nala, ingkang arod mangisaganan ni titaraon nataw, tamangan tayaw. Amangan numabisin to'y nubya maon. Uy, nanang! Nataw, may kaman! Bagkataman day to, dadyak kabala na bagkatan! Nanang! Nasingpet gayam at talaga ni nato anubyo. Taamin apang ibaunan ni nanang nakankwana kat agtong palagagos. Adda nga minyak malipatan nga imbaga day di apong ko abakat kanyak. Pilyak to kano tay nasingpet apaki asawaak. Kat ti may sa kano apagilasinan ang nasingpet ti lalaki. Kat no natulnog kan na respeto iti dadakkel na. Kat day ta ti makitkitak itakin ni nato. Natulnog kin ni nanang na. Iso apanag ko na. Ison ti talaga pakiasawa. Tanasingpot lakit din ni nato. Anyat plano mitangay tadan nubyam nato. Anya kumangay, nanang! Na! Apay awan plano mamangi kasariti nubyam. Kwang! Ikasar mo natan eh. Kanayon mo tanti pa nagkuyog yaw. Pasaray maturog pa yan dito'y balay. Ikasar maun sakbay ngagsikog. May kida kayo, man! Wan, ikasar maun basta ayatem laki di ah. Ay, wan! Ni Miriam, ti first kan last love ko, nanang! Sige nga raw. Ibagam to'y tinobyam ta dumanon tayo ni Timabi eh. Miriam, agkasarta ka nang kunan ni nanang kaw. Kuna ni nanang kunam? Ay kwa! Eh, kaya ko asawain, napagsaritaan mi ka ni nanang, ti maipapan iti dayta. Kaya na mga kasartan. Anya ngay, may kang kasartan. Sige na to. Sikati makam mo. Awan sapay met urnong ni nataw aka anak kakabagays. Anyat usarin na mga sawang ay. Siyak gastos manong. Anya! Kasano numalpas ti kasarda. Anya nga iti ipakanan to iti pamilya na may trabaho na. Agtinulong danto na nga gasawa sumapol iti pagtrabahuan da. Tanarigat mo, no ni nato lang tagtrabaho. Anyalat ko ang asawanan ngay, no di natulungan namang gadyanak ko. Madia, ti kasta. Itatagasawa kayo nato, Miriam. Agtinulong kayo nga rod iti rigat kan ginawa, ha? Saan lani nato tagtrabaho? Miriam, pati si ka, agtrabaho ka, tawang pa'y matrabaho ti anak ko. Kan, awang pa'y mat anak yaw. Gundawayam tagtrabaho, tasan ka pa'y amasikaw. Wen nanang. Darigat mat, no ipabaklay mo amin kanina to ti responsibilidad. Tawang mga minatalga da trabaho na. Pa-extra lang iti construction. Di na mga minailupas ti kurso na ide. Sayang. Ala nataw. Ingkadalusan ng tagbalin na silid yung ni Miriam di ti balay. Ijay nalawa silid ti pagturugan yaw, ah. Tapno komportable kayo. Una lang! Ay, nagapuak ijay ilay.
Ngam awan na aplayak at trabaho nato. Kastaya. Anya trabaho ti inaplaya, maya. Sales lady ko ngam awan mat nakitak abakante. Ay, sayang nga rod, ah. Ngam, anya nga ta, no agnegosyo talaangay. Agtaraken tay ti baboy. Adamot tay kulungan ti baboy yu ide. Awan kargana. Sayang dayjay no saan ang mausar. Anya, ay tiramatin ta pagpunan. Adamot tay parwad ta idi nagkasarta. Dayjayin at igatang ta iti buryas ken kanenda. Ay, sos, di kag desisyon na siksika, Miriam. Damagan tapay nga umuna ka ni nanang. Ah? Kat, adan samot kada tatay parwad na idi nagkasarta. Nangidulinam aya. Intag ko na ka ni nanang. Anya? Kaya no iso mo naggastos idi kasarta. Iso mo intag ko kang kuha na, adya parwad ta. Ha? Ay, kasjay aya. Kati may papaniti pa nagtarakan ta iti bamaw. Damagan tanto pa'y ka ni nanang. Wan, talaga akastamot lang di plano karamidan. Nga mabalin ka day, abagbagam di asawam nataw. Saan nga agpakalay nga kundi desisyon iti dayta, takwartak ti may gatang iti buryas. Huwag nanang. Ibagam, ta saan nga ginlalaing. Huwag ka day. Siyak ti bus dito'y balay. Iso asyak lang, tag desisyon iti niya manamaramid dito'y. Huwag nanang. Adamot tin nagatang ni nanang aburyas lakay. Nangalaan na ngay. At da baboy ni kabagis na. Ginulpinan ti sa nga pulo buryas. Mayat no mapadakkel tadagi jay, ilakotan. Satan tumanin mangala iti sabali aburyas. Ay no, sapay ko mata kaimaan ta ti agnegosyo iti baboy. Kinusan ta baboy dagi jay. Kukwa ni nanang. Anya, kat, tay samot parwad ta iti kasarta ti inggatang nakadagi jay. Wain, ng kwarta na day jay. Baka tasukat ti ginastos na idi nagkasalta. Anya, Oo, ngaming kwartak. Iso ni nanang tinaggastos idi kasarta. Iso nga maawatan ko maday tabakait. sumapol ka kumamot iti pagtrabahoan nato. Takababain ki ni nanang. Awan pa'y maitultulong ta dito'y balay. Iso aming taggasgastos. Di mo pilitan tanak kung agtrabaho no di na kayat, Miriam. Ha? Sika, ati rumba nga sumapol iti trabaho na. Tauray saan nga agtrabaho tanak ko. At dalat na pangalan na iti kanin na. Tada ka mang tulong kang kuwana. Mala na taw. Ingkag pakanan iti baboy. Ay, una nang. Nulitak Miriam ha. Awang karba nga mamang dagdag ngagtrabaho kaninataw. Tasan na sikatin ang padakkel kang kuwana. Tinangisikaw kang nangyanak kang kuwana. Sikat ang trabaho no kaya mo. Anan? Jakla impagarup akas tagayam day ta katugangak. Kastamutin iti asawak. Hay, jakla impagarup amamas boy gayam ni Nato. Nato, agawid taman mo ti iti lugar may. Kailiw kunda nanang kantatang ko. Kanaw. Uray inton bigat matlaang Uray makalawas ta ko maijay. Sige nga raw. Pasigurado, akailiw da kamutan dananang kantatang mau. Wen nga rod, nabayag matbasitan ajak nagaw-awid iti lugar may. Malang raw. Tauray siya kaya kumuti makapasyar man ng iya lugar yaw. Ang damagan tapay akan ni nanang noon niya makunana. Ha? Pati dayta? Damagam kan kuana? Kauwin na. Nariga mo, no basta nagbiyahe talata na di tadamagan nga umuna ka ni nanang. No palubusan na taon no saan. Nato, saan tan nga ubing? Nataangan tan. Apay kumaasaan na taapalubusan ngay. Basta damagag pa akan ni nanang. No kaya namut ti makiumay, di may maya managin. Ni Miriam lang kagawid. Di ka sumurot na taw. Tawan nagpakan iti babaw. Ayun nanang. Ay, wang gayam, adda ginatang ko a pantalon kan sa nga dosena abrip mau. Adtoy. Ay, thank you. Thank you nanang. Nadapay shampoo kan sabon mau. Basita na. Sige ta gumatangak nagpailiak. Tay lotion kan bangbanglom nga ay adapay. Naibos nga ro din nanang. Sige, listam to amin nakasapula mon. Tagatangak nagpailiak, wen. Woman nanang.
Nay, apay ngay ngagmay-may sa kaan agaway danak ko. Apay asaan mo akadwa di asawam. Busy ka day. Wala nang. Busy nga ibaon-baon ti inana. Anyat kayat mo asawan. Ay, jakla impagaro pamamas boy gayam din nakiasawaak nanang. Anya, kaslaobing ti asawak apas-pasurot iti amin nga ibagatina na. Saan ang makadesisyon nga is-iso? Amin nga aramidan na. Masapol ayuman na nga umuna iti inana. Ipakada na amin nga aramidan na. Kurang nala ipakada pati panagkasilyas kas kada panagdigos na. Anya, ay, daytan ti kanayon ko nga bagbagakan kay di anak ko. Asakbay nga aklonam ti lalaki nga agaram kan ka. Amon pa'y anaimbag ti ugali na. Ay, wan nga rod nanang. Aklo na, nagdarasudo sa tanabiit kami pa'y laan nagamam mo kinni nato. Ngam nakikalay sa akadagosan kan kuana. Maala, saan mo ko maaguraan di asawa manakaw? Kasaritam iti nasayaan. Ibagam dagiti saan mo akay at ngar aramidan na. Tabarang denggan na ka, anak ko. Una nang, ngamjak pa'y laagawid ijay balay da katugangak. Agbakasyonak pa'y laang dito'y lugar tayo. Hello, Nato. Miriam, bakay? Agawid ka kanong ko ni nanang. At nangamin pagtrabaho, kanewa mo mang pakanan ka dagiti baboy ditoy. Iso nga agawid ka kanaon. Ay, kunak no talaga adina kun awagan. No awan ka sa pulan ti inam kanyak. Saan ka siguro nga umawag kanyak nato? Pasensya ka na, tabi siya ang agpakpakang ka dagiti baboy. Kay, kano kang hingagaway? Sige, agbiyahe ak inton bigat nato. Tangayawan trabaho, Miriam. Sikati mang sublat iti trabaho ni nato diti balay, Agpakangkay ti baboy. Wala nang. Agtrabaho nga may tanak ko. Insarak ko iti restaurant ti kasinsin ko, kas waiter. Wan ka no nga rod nanang. Hindi ka madanagan. Tatangdanan kang agpakan ka dagiti baboy. Tapno di mo matkunkuna. Ay, saanan nanang? Jak agbirok iti sweldo. Ay na, may mayat nagswildo ka, tanarigat ti may boy-boy. Diyak ang motilinaon ta panonot mo. Isungawan kastag sigurado, Miriam. Nataw, may kamanganan, tanay dapat trabaho. Una nang. Siya kung tinagloto, ta masapsapak nga griring. Di mo namnamaan ti sa balya tao, tawan lat ang mukon. Miriam, mo may kamamanganan. Wala nang. Insaganak pa'y ngamin ti pagsukatan ni nato. Nakasukat ka matgaya man, lakay. Wan, tanasapa ka nang isagana iti pagsukatan na. Ay, wang gayam nanang. Nagswildo at di kalman. Asino iti pang tidak iti swildaw. Da kaya uno ti asawa. Kusya ka, siya nga rutinam. Ay, mabilang nga raw. Ito, pagplitila na batik ti walik kaon. Nasaya nga rod. Tapno aday gatang ko iti kasapulam na to. Gumatangak to iti sapatos mo, tanay. Duwala ang mo di pagsinsinublata masapatos mo. Una nang. Maturog tan bakad, rabein. Nay, niya sang-sangitam ngay. Awan. Sang-sangitam ka, di pa nagirimit ko kaninanang ko itiswil daw. Ay na, maawatam ko mamaday tan, Tano dyan magtong paliti kaya na, sigurado nga apaan na. Kinurisi ka, apaan na kamay. Kakaiso na di nakapapay. Iso nga baybayam ka din, no iso ti mangigamit iswil daw. Jak nga minamaw, no anya akan ka. Asawa nakba, wano gayam. Wano karo balang. Maturok ta kay din, tila pang panunutan, mate. Asawa ka, Miriam. Umay ka kay din, tagidatan. Maturog ka, siksi ka. Sana ka maturog. Anya dyan pulong tanak ko kanyak, Miriam. Nasakit sa kano tinakamaw, tasyak tinangtadan na itiswildo na.
Ay natap na ibagakkan kanya. No sana gapo kanyak, sana nakastrict ni nato iti trabaho. Kan siyak ti kumatgatang iti kasapulan na. Iso arumbang la siyak ti pangtudan na iti kwarta na. Ay, no kastang arsagid kalaunay, nasaysaya at magawid kan. Banawa mong tanakaw, tadyak kaya ti kastang awgalaim. Nay. Apay nga gimimpake ka ngayon, Miriam. Apay papanam. Pumanaw akon iti dayto abalay. Jakon makaanos ditoy. Ah, Kasla saan mo't lang nga asawa ti pangibilbilangam kanyak nato. apay ngay. No di mo kayat nga agsinatan, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Talumasintan iti pagnaadan ta. Ngam no ninanang mo ti tungtong palam, makaamu ka. Eh, Kwang. Damagak pa ka ni Nanang. Ano niya makuha? Ay saan? Di mo damagan. Ah. Kasta kakit diyan talaga. Di ka makadesisyon asiksi ka. Kas kalawbeng. Ay, Miriam, di ka pumanaw, ah? Di naksina. Basta pumanaw akon. Kat ulita, no kayat nakpay nga asawam, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Bayama pumanaw, no kasta ti kayat na nataw. Di mo pa kibyangan. Panawam dita, ubay ka ditoy. Nanang. Manon nga daw ti kadam dito'y balay anak ko. Nga maging gaita, awan pa iti asawam. Jakon namnamain ti panang surot ni nato kanyak nanang. Ay, nagsayang laeng no agsina kayaon. Nabiit kay paila nagkasar, agsina kayaon. Ni nato mat nga minanang. Di na kamo nga ilaban iti inana. Bagbagay na lang agpay so tinagan na nato. Tanatul nung unay iti inana. Ay, mga notay agi deliver iti order ko asa punday ta. Ay pakikita man anakaw, tay nakalaan tay pagbayad ka. Wala nang, umayan. Miriam, asawak. Nato? Agawid ta ko may balayay. Ngamin na atake ni Nanang. Saan na makapagnak makasaaw. Anya? Sorry, bakit? Diyak ka ba ilan sinata? Isong agsubli kay gibalay. Nato. Suray, no ano tinakasaira miti kalabas. Bakit? Isong agawid ta ni gibalay wine. Inayayon nga rod da asawa kat nagawid kami ijay balayda. Nasurokmat ang makatawan nga inasikasok ti katugangak da saan kat nga roda na makasao kan makabangon. Kat iti sana nagbayag natay matlaang ti katugangak. Kat ita adan talungan nakmi kan ninataw kat naragsakak tanasing petlat ti asawak. Alakastan ti pagayam mo, Miriam. Ala pagayam Miriam, dawat ko asapay lakuma. Tamataginayon ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Kat adun to pa'y kumaabindisyon ti dumteng kada kayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Miriam. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Diyos dagngina kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Hello, papagayam. Dahil manan ti pagayam yun ni Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang biyanang. Kan mangkabkablaaw kada kayo. Itinaragsak ngayon kay panagbuybuya. Kan panagdangdangan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama ita. Kat naggapo kan ni pagayam tayo naglingad. Itinagan akaryo. Ngamsakbay na, hello mampay kadabinong vlog. Donalyn Hailo dita Trinidad. Ni Bernardo Marquez from Tumawini, Isabela. Kani pa shout out po sa amin ni mama ko from Jessica. Kastiman ti kuna ni pagayam karyo.
Dear manang biyanang, na ikamang kitisaan na mauawatan ti ugali na. Manipod ama aging ga kadagiti anak na pride nga men ti katugangak alalaki. Kat isulakit de ti malaan ti ma-pride mat nga asawak. Nabiit kami pa'y mata nagamamoy di kan ni Romana. Nga nagkasar kami na dagos, tapi nagkasarda kami ti amana. Iso ajak unay na amamo ti pudno nga ugali ti asawak. Naamwak laangan idinagdan na kami. Pudno gayam ti mangmangag ko. Asamo la ka numaamamo ti pudno nga ugali ti maysa tao, no kadandan namon daytoy. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Awang gataga mo ba kahit? Tagawid tan. Awanan, nagatang kumat aminan nga kasapulan ija kusina. Intan ija paradaan. Insan Romana! Ni matbite. Sika matgayam di ata bite. Wan, kasangsangpot may. Umay kayo agbakasyon. Saan? Umay kamin agnaed ijay lugar tayo. Ay, kastaya. Ay na, sa buwali matante pormam. Kanpi mo daw ka. Agpay so gayam ti bagbagada nga agpapudaw ija Manila. Ay na, kasano aya kat nakakulungak mutlat ng aminan iti ayan ti trabaho. Kat, kumusta nga adan boyfriend mo? Nakiasawa ak pa yan insan. Ay, taga ano nga di asawam? Taga Manila insan. Ay, kat agkukuyog tayo ng agawid, insan. Wala, umay kayon kinibayaw, taintay ijay ayan ti luganan. Ah, Ha? Anya nga lugan? Ijay lugan mi insan. Nakaparada ijay dayjay manay. Ay, adalugan niyo. Wen insan, umay kayon tanawaya. Da kami laang tinaglugan. Ay, uray umuna kayong tada pa'y gayam gatangan me. Umakan ka riyo. ay, sige, ipagbitay. Maminsan to na makilugang kamay. Sige, da kayo ti makamaw, bayaw karyaw. Mabayag pa nga grobot to di papagluganan ta. No nakilugan ta ko makadain sa mau. Adata ko may gidalanan. Agtal na ka man mat karyo. Kasla ka nga agraraman nga makiluglugan. Ha? Iparo pa matlaw na yan nga agbibisin ka nga makilugan. Uray marabyan ta nga gawid, bastahan ta nga makilugan. Na? Apay, aya nagbaliw ti Jarmaw. Hindi nakita mga dalugan da insan mau. Anya nga nagbaliw nga ibagbagamat. Agtal na ka man. Tila salsala, wasawa mga... Apan ka man ito'y paradan nga uray ado ti tao. Kayat mo? Malang arudain. Diyan arud agsasaon. Uy, manong usliang. Anyat sirsire pam itatawa. Ay, agtal na ka. Ta, denggak man ti saritaan diabete. Kandi ka arubya tayo. Ha? Anyat ibagbaga daya. Agdamdamag ngamin di ka arubya tayo nga marites. Kat damdamagan na. No mano ti pinaggatang da ijilugan da. Kat mano kanungay. Nangag mo. Kas ano nga mangag ko kat. Imasidag kamat. Dinisturbom ti panagdangag ko. Kaslamat kano nga nakaraman nga anya data nga kasinsinta. Kundi short pan pa ite nakiting. Kita mo? Gapo tapin mo daw dya legs na kundi short panan, ha? Adan samat asawa di asawa na nga si Mangpat. Baka kabit na ni Bite. Ay, uwan niya. Taapay nga handa nga nagkasar ito'y. Nag-awid ako maangay may nagkasar. Un nga rod. Iso nga burbur tiya data. Bak lang siguro data nga lalaki. Iso nga maitad na amin nga kasapula ni Bite. Iso matlagay ang mga limbastog. Tabak nang sadyakin kabit kanya na manong usliyang. Ay na, thank you dito'y inlibrem a merienda abitay balasang ko. Awan anyaman na nana. Ay na, ad-ado pa'y kumaabindisyon ti dumteng kada kaya ubitay. Sapay la kumaanana. Bumatangak man. Apay, ayan jaglakla ko ito'y. Napanagsiar, Romana. Malag merienda kamutang. Tanaglibre ni Biti iti merienda.
Kaya't nakanumot nga i-share ti blessing na. Saan, Auntie Piling? Ada kwartak nga paggatang ko iti merienda. Ha? Hanak nga pasikat nga men. Hanga kaslay jay da dumaid ta nga na kay gamdalang iti basit nga kwartak at kunamatlaangan nga isudan ti kabak nangan ito'y lubungan. Ha? Nay, anyat sasawa mo, Romana. Awan, nanalagreng! Dara sa mamatag si Arita, nagbayag madatan. Ay na, pasensya kayon. Si Makit nga minti tiyan ko. Anyat gata nga maya, Romana. Asukar kan kape man? Nay, di ka gungot nga rodra. Dara sa nyo kay dieta gawid akon. Masisirap ti matak ito'y. Nasakit ti matak. Ay, mabit lang nga raw, balasang kaw. Limas tong asasawam, Romana. Napakumbabanto pa di kasinsimaw. Ure pimintasan tibiyag na. Napakumbaba nga. Kadno aday jay store nga agpaspasikat. Agasam data nga ay. Igigpilan na pa jay pitaka na. Ipapadlaw na kanumat nga napuskol nga. Sapay nakasyurpan manan nga aday jay. Ipaspasikat na jay nakurkurse nga legs na. Saan ka maasigo da kasta? Very close kayo idi ka ni Betty nga insamaw. Apay nga itang kakastakan. Padpadak lang matidi nga agdaw-daw at itibulong ti marunggay day jay. Ano na yan? Kanagpidpidot iti margrag-grag nga kalaman si daan ti paustena. Na. Kaslamat ka no nga sino nga kabak na nganan nga nakalaslastog. Lastog yakit di ah. Apay yan ako na malastog ngay. Apay nga yung bagana. Kadya pa nagilibre na ijay store Kadya pa nag-shore-shore pa na ijay. Agraraman nga talaga. Ha? Tila pa kaririribo ka mo, Romana. Di ka agsurpan mo kaya mau. Ay sanak nga ampang. Tap nag-shore pa ita. Kan may sawan short pan ko nga nakiteng. Ano, boxer short ka? Di pa dawatan ka. Kaya mau. Pagan ano ko ma, di ora awawan. Nasakit ti ulok! Na, unay lakit ti asawa ko niyang. Sumuruman ti kinaapal nan. Ha? Iso asan man na makaidnan. Lumabasak pa, ipagbitay. Ay, nasaya at ta nakita ka, bayaw ka riyo. Umay kayon tunubikat tamangan tayo ije balay. Ha? Apay, anya okasyon ngay. Pablesingan mi man tilugan mi bayaw. Ay, kawin na. O sige, may kaming tutumulong agluto. Ay kat pagyamanak bayaw. Pakibagam tuman la kada insan Romana kan insan Usling. Tapno jakon mapandita balay yo. Uni pag, ibagak to kadakwada. Agasam man data. Talaga nga pasikat na diya nga bitik. Agasam ta ito'y pati pagpublisingan da iti Luganda. Di da pala yung publising ang mati diya Manila. Ngam ito'y pala ang matkanumat. Tapno maamuan ti tatao nga dan Luganda. Taano maramanan tayo mo siguro ti handada, ha? Kaya damit agi paranod, bakit? Hanak nga mapan. Awan ti mapan. Haan tayo nga mapan. Apay ngay, inawis da tayo nga raud. Sa pa imbagak ama pangkam tumulong ka ni Bayaw Usling aglutaw. Ay! Haan matla nga mapan ni Manong Usleng. Anya? Siya lang raud ti mapanay. Hang ka nga mapan kunakmat. Hanak nga pag high blood ang karyo. Ay, una yan. Boy, no kaya't na timapan. Kaya't na nga raud ti mapan, di mapan. Sige ka di Bayaw. Mapan, kano kaya't mo't mapan? Hindi ka nga lap-lap diyan. Imbis nga haan nga mapan ni karyo, imbaon mo mat Manong Usleng. Ay na, nagkapoy mo ti panunot mo nga tao. Kas ano nga maramanan tang iti handian ibite. No, haan nga mapan ni Bayaw. Ha? Nadamag ko nga may nga duwa nga litson ti alaan dia. Kan agparti dia kano tili mga kaldiyang. Sayang dia papaitan ti kaldiyang. Adaya kaldiyang. Ada kaldiyang. Inikak ni Bayaw ti silupin. Urayan ta nga iyag na dia kananta. Sigurado nga ag-isupod da jay. Ni, di kayo matgayam, tatang. Ay, wine! Umaya man, tamok adi kay napandita balay da bitay. Ay, masurunak ang makakit-kita kada bitay nga agpaskan. Sumra kayo Mi nga pagan ano ti mapan, makipangan. Kaslamat agpalpalama dia tao no, mapantay makipangpangan ti sabali nga balay. Ay, husto laeng. Tad ada lumastog da jay akasinsinyaw no mapan kayaw.
Ni Romana ngay, napanan na. Napan kaday, ti ayan ti agpaskain. Haan Aday di ko say na. Kahit, andan trabaho, musleng. Awan pa'y mati ayab. Urayak nga umay dak ayaban, di agpaaramin ti balay. Awan mat ti aghayab nga. Pagan anok, ti mapan ag-apply dita. Iso di ati umay no, di kailangan dia. Ay, ikaw na. Ipakita tayaw kadagita at tao asaan tay asinsinan. Kanarigat, no nababati pagkitkitaan da iti pamilya tayaw. Hehehe! Diyan may tulo ka! Mangang kamit tembakait. Tadyay nyawig ko kaninyo ni Bayaw. Ay, mangmanganan ni Bayaw. May hamangan in Romana. Kanan nyo lang ha. Nay, mas, Nanganakon. Diyak kaya timangan iti handa ti pasikat nga tao. Tel mo nang pailang dita pride mo, adiyan ko. Kanan tapay dagitoy, tapno mabsog ta. Nanganak nga rodan. Diyak kurso na dadagita nga makan. Nay, papanam karyaw kaanakan. Inna man makipurdi ang agdalos ije garden ti kumpare kanday. Si kalaakan ayong timakit-kitak arumrumwar di tabalayaw. Apay, di bayaw mau, awan plano nan nga trabaho. Diyaman amaw. Ururay na mga damangayab kang kuha nang agtrabaho. Katno awan mangayab kan kwa na, di papakpakan latan kada kayaw it asawam. Ay napasensya kan karyaw nga maasyanak lang amin kan ka. Takaanakan ka ka nga raw baraw. Iso nga isakit kamot Apay ngay asaan nga trabaho di bayaw mau. Kat nagdakkelan akarnay. Makigigyan lang arod kada kayaw. Amuyo mitiki na nga to, pregdan. Ti kaya na, iso dati ayaban ti tao ngagtrabaho. Anyan, grabe mo dagita at tao. Imala dala unay iti katugangam. Agpapada da iti ugalay. Alang arudan tay, panawang kay pay. Baliwan tay to, mantag istorya. Tanay, mapamutura say. Sigay, baraw. Insan, umayak man. Apay bite. Pastor ka nak, tada umay ko itad kan ka. Sige, sumrak ka. Di ka mo ngamin imay idi pa blessing mi itilugan may. Itad ko kumadagito kan ka, Badbado dagito, Naggapo iti abroad. Impaw it dagiti ipag kan katugangak. Ha? Adda pa'y couple shirt dito'y, kukwayon kin ni Bayaw. Ay, saan? Ada ba dumekin nila kay ko bite? Kukwayo lang data. Ha? Branded pa adang ijay badume. Data katahan sa nga branded. Ay, kasta aya. Dagito'y nga rod bestida kan pantalon ti alaamon, insan. Kan adapay bag dito'y no kayat mo. Ay, saan nan bite? Thank you latan. Itad mo langan ka dagijay mas agkailangan niya. Dagijay kakaasay nga tatao ti pang tadam. Tahan kami mat nga agbibisin iti kakasta, insan. Romana, inta kita ni tatang. Ha? Apay ni tatang? Intaray da ka nung arod iji ospital, tas makititiyan na. Ingga na nga naon ulaw. Uy, ay, sige nga ruta, agrubwatak. Masapul ka no nga operanda. Ay na, tay ka tanda ti bato ti aprok. Ano ka no nga minti bato na. No saan na maopera. Amang ano kumaro ti sasadek. Apay nga ito'y private nga ospital ti Mayanyo. Ay na, ay. Dito'y matinangyagan dyan ang itaray kanyak. Taiso nga minti ka asidgan nga ospital. Sapay awan ko kwarta tayo, tatang. Ano sa inyo na dagdiskitaran na ka? Ay na, ikay pala umutang ka dagiti kakasinsinyaw. Jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y tiyagbiyagan na ka. Sige tag, tinulong kami kani Manong Usling nga agdiskitar. Tatang! Bakay, manong ay tinauroryo at ulaw. Ay, kurang pa yung arod. Nagdakal mat nga minti mabayadan. Ado pa yan nagpatulong ngam kurang matladta. Anto'y tinayo mau, tayo naglakwak iti baboy ta. Sige nga rod. Iso pa nga pag na yun. Insan Romana, umayak man. Ay, insan mo rayay. Yung kapastragay.
Gundawayang mo tintag patulong ken kwa na bakay. Ison sa langan, ti saan nyo anasit ka nakabagyan niya? Ha? Insan, Ang ka na, eh? adda kayaw. Ay, ibag! Dumano ka taoy! Anda kami tunag! Nadamag ko tinapasamak kini Uncle Insan. Iso nga umayak mangtad ititulong mi nga agasawa. Ha? Kat, naopera ka din ni Uncle. Saan pa nga rod insan tawan mat kwarta nga mausar? Kurang mate na urorme nga tulong. Manuti kurang na ngay Insan. Ibagam barang kabailan mi nga itad. Ay na. Agyaman nak insan. Talaga nga nagsingpat ka. Han ka nga naimot nga kasinsin. Kan uray bimak nang kangkat hang ka nga nagbalbaliw. Amuda kami latang nga talyawan nga kakasinsin mo. Ay na Insan, asino kumangay tagkitinulong no saan ada tayo. No adda ka sa pulan niyo, di kay kumaagbain nga umasidag kada kami Insan. Tasi dadaan kami at tumulong no adda lakid day. Ay, agyaman na kasinsin. Kat sorry medyo sinupsopladaan ka iti kalabas niya. Kinapudno na, ada limad nga. Limad nga apal ko kanya, minsan. Iso nga pasensya ka na. Ngam saanan tadta. Han kan nga supladaan. Tanasing patkain san biyete. Inararakop ta sawak ti kasinsin na nagyamyaman. Tadakkel tinaitulong na itipan na ka-ospital ti katugangak. Kat kalpasan day binagbagak mo ti asawak. Kat naamiris na mo ti kamalina. Kat nagbalindamanan anasingad iti tunggal maysa. Dinagdag na matan ti gabsat na ngagtrabaho tapno makatulong mat iti masakit nga amada. Alakastan, tuy pagayam mo, karyo. Nala, nasaya at mat, nagbalbaliw mat lang dasawam. Maday tinakam na apimintas ti biyag ti kasinsin na. Idin to ta iso kat istay dilata. Iso akas lamasin sinate, no kas diya makita na ti kinapintasan ti biyag ti kasinsin na. Ngumala, saan na bali ta nagbabawyan na matkit didaytan? Masaula ang matkit day. Talaga ngamin, mapun ti dakis nga paliti may sa tao. Tila parparnuayan nan nga ugali. Adda kadita ang umato ti pride na. Tumangset, padaksan na ka, ganuan niya pa dita nga raramidan nan, tapno maguyod na lang agpababatay tao nga apalan na. Bana ka sana nasayaat. Sana dakis tumapal, nulakit dita nasayaat nga apal. Imbes aguraam tay tao ang makitam nga umas asenson ti panagbiag na, maragsakan kakit di para kenkwa na. Kat panunutem mat no kasano ti wagas mo amang papintas mat iti biyag mo. Kasjay. Nala, pagyamanak ti panagsurat mo pagayam karyo. Bueno papagayam di tan tinagpatinggahan ti pakasaritaan ni pagayam karyo. Dito idarama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Intong. Ang kudro man, di pa nagkita tada. Nabarte ka kon. Ay, saan pa'y? Kapailampay na ta, bulog. Oh, agto pa jarak. Inume mong deta. Tata. Maulo ka talaga na. Awala na. Diyak kabalanin, tata. Idumog ko man bailang dito. Nala, iturog mo pa ilang araw, barok. Kabantayan ka. Anay ko, nasakit yung ulo ka. Anay ko. Nasayatan na kariing kan bulog. Ne, nakaawid ako.
Nabarbartag kasi mang pati di rabi eh. Inyawid na ka ni Tata Bintong. Di mo malagip. Kastaya. Ay na. Saya ta talaga tayo dyan, Tata Bentong. Di na binaybayan ti kadwana. Dayta ngamin ka, tano na bartag kan, di mo amo tilubong mo. Sana mahalya ba kang sa anak mo nga gwalwala. Sa anak mo nga gisiskandalo. Iturog ko lang mag. Mayad kindi ata, iturog ko. Agtal na ako no kasya na bartag bakit. Kasanon, nawan ni Tata Bentong anang yawid kan ka. Naturog ka man siguro di kalsadan. Isang aro dadakil ti utang ko na imbaga nakam kinitata Bentong bakit. Dakil ti may tulong na kanya. Nan, mangtid ka man nga ro iti kwarta tay nakmakitsenda. Diyak kaya takisayan tinted mga kwarta tay gatang tay tiyero day jay. O bila nga ro. Ne, apay ngay? Ayan ti kurta kay. Awan mo tindi tiwalit ko. Inalam? Anya, ayagtal na ka man. Awanin nalalak. Oho, inalam. Sika mo ilang tikab kapalay ko. Sino kumangay ti sa bali ang mga ala? No sana sika? Ayagtal na ka man. Pagbalinan nakpay kang agtatakawan. Oho, amamu ka nansay. Sika matla ti mang kap-kap iti bulsakit. Sipon nagdin nata, kastander aramidam. Nita, ipilit na. Idi day taa, ngamsaan itan. Aklunak, mapilitan na kamangkaw ti tibulsam idi. Kay dirit sumot ngamin iti arak ti sweldom. Isublim ti kwartak. Nita, awang nga ro din nalalak. Awan! Sino kumangay tinangalan no saan asika? Isublim gid din. Sino kumapay ti sa balian na nga langay no saan ati asawang baraw? Isumay la ti kabalay mo. Kasta nga rod mo ti kunak, tata. Isa masuro na kidya sawa. Ipabarangay kung saan. Anya, ay saan mo kababain mo ano aramidam ti kasta. Asawam. Ipabarangay mo. Kababain mo, baraw sigamay. Tata, agruam nga mino, nitikas diyang aramid na. Masuro na ko na talaga. Ay kay, baraw, damag ko nga agsugsugal sa kano, nanseng. Idi saan itan Naikat na mo tunday ta abisyo na. Oh, nga ta. Ay, di mula mo ba?